Nilabay ang usa ka semana sukad nakatagbo nako atong gwapa nga babae sa park. Dili jud siya mawala sa akong nahuna. That's why, even though the chances were almost impossible, I tried to look for her. Every day during my free time. Bisagasan ako ni adto, hoping na makita na ko siya balik. I visited Cebu's well-known destinations. Bas hindi ay, naapod siya ngadto. Imagine ako kung kinsa siya. Nganong naman siya sa park last week? Ginusara lang ba siya ato? Taga Cebu ba siya? What if magkita mi og balik? Unsa kaya akong insulti? Unsa kaya akong buhaton? Ingon akong friend, OA ra daw ko. Nya, dili na daw nako to makita siya pagbalik. Mag-move on na daw ko. But I couldn't help it. Bisan kadiyot ra kaayo ang encounter namo. But it was already enough na magpabilin siya sa akong nahuna. OA na kong OA. But I have to try. If not, I knew I was going to regret it for a long time. Unfortunately, wala dyan ako siya makita. Maybe it was not meant to be. Maybe I should just be happy and thankful for that short encounter. And I accept na that's all it was. Nothing more. So moto, after 1 week, gi-accept na lang nako nga dili na jud mi magkita pagbalik. Ginahuna na lang nako nga it's a lesson learned for me. If atagan kag chance, don't hesitate to grab it. You never know when you'll have the chance again. Makatawa na lang po ganing destiny usahay. Kay usahay, bisag unsa ka ka-effort, dili mahitabo. Nya sometimes, bisag na-accept na nimo nga wala na jud, ang destiny na mismo amuhi mo og way. Grabe akong smile pag istorya namo. Wala ko katuo. She's here. She's real. In a city of how many million people,
Destiny, let us meet again. Beth, finally, kahibaw na dyan ko sa iyang name. I asked for her number and thankfully, misugot siya. O giingnan ako siya nga ibalik na ko ang lipstick next time na magkita ni. So we agreed to meet up again soon and we said goodbye. Destiny let me meet Beth again. Now, it was up to me kung unsa akong buhaton with the chance that destiny has given to me.